डिसेम्बर दान सफैनाय लोगो लोगोनो गोदान बोसोरखौ बरायनायनि मोनसे दोहौ सोमजिनायजों लोगोसे गोबां सुबुङा गोजाम बोसोरखौ बारहोनायनि मुङाव लावखार ओंखाम जानाय बायदि हाबाफारि लानाय नुनो मोनो। नाथाय बेफोरबायदि रंजानायनि मुङाव खायसे सुबुङा बाइकजों फैनानै जाब्रथाय जानाय बायदि जाथायफोर जानायबो नुनो मोनो। बेनिखायनो जाब्रथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय साफ्रोमबो सुबुंखौ हेलमेट गाननांगौनि थाखाय बरपेटा जिल्ला खुंथाया सांग्रांथियारि हाबाफारि लादों। मख'नो गोनां बाथ्रादि दिनै मोनाबिलि समाव बरपेटा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि रहन कुमार झा, एसपि सुशांत बिश्व शर्मा, जिल्ला रोगाथाइ बिफाननि मावख'गिरि बापन कलितामोनजों लोगोसे रोगाथाइ बिफाननि हानजासे मावफारियाफोरा हावलिनि सारियालियाव जयै ओंखारनानै बाइक सालायनायाव हेलमेट गानि सुबुंफोरनो गंफायै हेलमेट होयो आरो हेलमेट गाननानै फैनाय सुबुंफोरनो गुफुर फालि होनानै बरायनानै सांग्रांथियारि हाबाफारि लायो। एसपी साहब वीडियो और हमारे एनफोर्समेंट स्टाफ या भाई से अपनी कॉम्पैक्ट पिकनिक सीजन तो आरंभ हुआ युवाकाली हमारे एसओपी लाइसे गुवाहाटी पड़ा মানে আপনার বরপেটা সিটিজেন আছে তার ভিতরে সজাগতা আর অ্যাওয়ারনেস বঢ়াবলৈ ইয়াত উপস্থিত হয়েছে যে উইদাউট হেলমেট টু হুইলার চলাব নালাগে আৰু ড্রাঙ্ক এন্ড ড্রাইভিংটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে আৰু সদায় সিট বেল্টটো লগাব লাগে। আশা ৰাখিছো আপোনাৰ মাধ্যমত এই মেছেজটো আপুনি ৰাইজক দিব। থ্যাংক ইউ। স্যার কিমান দিনলৈকে থাকিব এইটো? এইটো চলি থাকিব, এইটো কন্টিনিউ চলি থাকিব আমাৰ, ঠিক আছে? হ'ব ঠিক আছে চাই লওক হ'ব হ'ব নাই হৈ গৈছে। আৰু এটা আনিব লাগিব এটাহে দিব বাৰু। হ্যাঁ কি হয় নাকি? আছে 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 দাদু জাগা দাদু তুই জাগা হ আনকাছে জাগা হেলমেট অবশ্য सामने सामने बात अब डीआरएस ने बोला है फिर भी काम नहीं हुआ, फिर भी नहीं किया। ताराबारी और नगांव
है